Malakurun wang gan Chibron Bol Kanat International Radio America. Raja ka katong nat katong ne tinat ka janta bangwana maguru te ka tibaladya ka biaro dun palping. An wala ay chang ka jandang raw with the jok. Ka paya raw de ron kis na dang raw with the Wëëda. Bangi rat chatwar karin ne ijana le lugda te do al karam te chak. But look me matakar lol nya kiera kana linglit pan ga jeme kwa interview she look me de ta gadwal look me langwat kana le rantin ko kajen cha ka do me chwal lol nya kiera no ne in 83 million people bar ko rodien ko so Sudan ko wo chalar ba kana ko karna ma chi ko le banene ma chi ka dal toro ke chelinga wana ne ya shu del ki dia bilela deret kajen ya kaje lol nya kier kana kaje bilela deret guan wa getin kana lengelit ma lol nya kier kaje nan e ngani ngol lata yo njen yun kan ya gad ku do kon chi future ka so Sudan no ma de kan mi din mi man dan de ya wa kai lengelit ka lengelit ne man changwang ma ye jo de le ko na me chi tok lol ma to ku jo fu so Sudan me gor ke jende ka 1983 ku ji lode ko du nga ji lode dum tel wo chi politique bun kap da do ma kajen ci kaj ma cha ja kaj ma ya kaj mi la lera na wat gasin a wo jog gilling li 93 million people ma yen ga so Sudan o yimo de lel ni mor wala wona na yen ga wo chalar mi kan ci ma ne ke nak mi kan ka nak mi kan family ne ke nak lol Ezekiel ma ne Thälpä ker ma yara da lel ngos e kaj mi jen kaj nan he kaj mi la lel gwan da wat gachang ma lol ma ngora ji la wo chere mi cha jen wudu fu ka dia cha wudu ku chi bu lu ndok ka jok ngi je gwa gan ni kier pe yaw ba ko le lu ngot chi bu lu ndok ka jok chu du go chi ke melar ke wude di de dan a ga ka le le chu bu yoy e bi nga la wa pel chu ta ma ta wu me wanatin ka melar ga di je gor ke no de kan gwan di na ku gwan di le nga wor en jeno ma kai chi kai me la kai ke which pelu kok ya na de we ke yo ko le ya ne ko na lu ka bo ya nga wa kok lu ni wi ba ko le we lu na wi ni yi de be ne jen ko kai na la long yi de ya long la me bi le to wi mon ko kon kel he kan ni bi ji de ben de ko kon ya ne Thälpä ker ma yari ko kai mi de le la gwan na ngot ko ba le gwan dun ngot ka ngu chu dol kai ka jen ne le li wi de che yi ma lol ma le li wi de che lang tin awo ka rapona dia la top ka international community NGO wo na da na ka kai ta ka di ijini e yin kono me dia ni le kula gwa ma barnara da wo ko $1 na point te ga 500 $1 ko warde te ga 500 southern to ni phone e yin kono me dia kula gwa lol nya kier fe yaw ma ngai je wo guru ni wo briang tam ngi you are my colleague Jin my best friend, Jin my brother. Peace con kel. Wo kan kon kula gare chengo choli kon jekel. Ngaje jin ku agadu. Jin mum thui mi jagjang mi re re ti chara la chal. E chere char bo ma la yal ga yiru lut. You idiot. Kaja nan chira na kaj. Ajen wo chi ngaje wo jin Sudan rol ngori. But ka gar ku do kon ba ma ke future to dir tok lat ka ke. Ba ci junnu ba Sudan me kina mai da yor ko kina mai da yor kina mo de ku jide ku jije ko ne de tar ga mai de ba ko le lun ngos ko ga kan ne de ko nan kan mai de yor da ka jeti ko ga kan ne ko no ku go country da ka chienti ko won country mo no do mo yo country go ku yene do mo nga yene cha sa Sudan de lag ba do ko gor ko bi ataka pokan mane to bi a shor le le jeb no kun lol nya kier fe yaw ma ye lai ni ga lai jiong ma yitik cham li be le lun ngof kan ne ye shura nazareth ko ka ye me chwa da chara chi kai me la ka ge ha Wëëda mangwaye elar kwang do Wëëda mangwaye dong de me ko do far ha ka jugu hur ka jugu law ka ti ko ken ni cham ke na ma cha le je ka ji Wëëda wa tot e ngani kan wor kan law chi ka la do nyana ma ko ya video le je ka you mother something Lord ya kier Wëëda mangwaye
Wëëda mo gwa ya wëndwa yi dong mi chu ko dong da far ha ka jigile ka jig kaw ka jig hur ka jig law ka te ko ke ni cham ke na wëëda mi chu ko dong da far yan ta ban ya ke mi dalap ka Thälpä mi bargadal ka jin gan ya ke fi yaw mo bar ya la ya ka shi law na wara ya disappear you mother something gada ko lari mudi mate to je na ande lari ka je lo nya kir ka interview ja ka ram nga je to wich la ja ka ram chor mu kwin menene ko ne Thälpä kir ku yelo mu ga lat bade mi wo yi ka yi bu wo gwa ladu men ka je di na ga je ko je tara din da ko la ngol yi wo ya bu wo gwa ladu ko Thälpä kir ma yari go ne ka ga ka mu tok ba yi ko ram galle ni kun ba yu so Sudan ko ka poken men kun chang na ne je yi rana da ku le chop ko kel ku ne lo bongot bi ara yu bar that's what it is ko ka mi je ka mi la yelo gwanda ngwat ga enjen men do dien na lor ga yen man gan ga wan kon wan gan wo jin miti ga gadu mete ka sejin ka di wo je pu wo ngo da kan sejin da wo je mo kana na ga Louisiana shege adung ri chabet ko wo mi cha na ga Louisiana de ji cheng dan to mi de ka lalar ko wo gada mo ba ti fort de wo lor ka airport jin miti ga gan mete ga sejin ko runa awa ko runa ra wa nyam shubu ko ni wo ja ka sejin ko ni ja che ka nyam bi ku la ngaji ja tin ki mi la ya yo da ka ko wo ga di allen cha ko mo ke yu ti $10,000 ti barama wo kam yu tu ku dok karam kel ko ga ti 20 nyer dang raw ko dol kondang wal badak banay dial ko ala deport ka so Sudan kelu tinji wotken jak tin ci kram lat ka yu ya ngwame ka ne ti 227 the bertin te tatin de jangtin te nuretin but the number an ko nure men tan aje chop ka Louisiana ka ba deport ente gan nyantor tiang gantin ni dingai ka de gad biel kongtin ni jeme biel kong kate damandan mi chali chali garwazrik kwal kuin garwazrik mi be go polan ke be wuji ko eje ti mo ja ka Louisiana ba di fort jin guji je puji wona ne yiga to yiga du tele jetin che gadu go ka te jina tesino ko wo bu kula ta ngani mi go ka mi che chogo Louisiana immigration detention center mandi dana to galle sala gore gwa wo bi make sure bi yat ke jube ke gwa baga deport no bran mi family dun bi gor baga dama wo pick up ka airport ajan ma te jangor wo balar ya ga tong ne te na ka jan gwa da me hawan chi bron bul kana dun te ne ci no radio America here in USA